Ia, vi ia le tu nei tai a fou. Ia o le tātou polo kalame masani nei pe o na iai tai o tai tasi. Ia ua whai ngoina o le spiritual breakfast. Ai le ia mataina la le tātou mataupu ma le tātou whasoa e le nei tai au. Ia o le ase i o tātou tatalo mua. Ia o vai le tua o le mātou tamaa. O le a mātou sao ni nei mātou te whaalongolongo i lo whetalai mai le tai au le nei lo mātou o tua. Ta mai o se ngā luenga e whaia fua le nei ngā luenga. O le a mātou tā pena iei ma o tau talafo iei i se upu mai lau fio le tai au le nei tamaa. O le ala lea e mua muai o no te talo ma wala awae i lau fio le tai au le nei tamaa. Se ia e alofa mai. Le lingi mailo wanganga pa ia. Awina mailo wanganga pa ia. E feta lai se ia whapena o na moli o la upu le tae ao le nei. I ai o finangalo maloto o lo nuu mauta ngata. Aine ngata i lea o la ueka le sia kewisiano i le tae ao le nei tama. Tau lava ina ia whao ngā mailo ngutu. Malo uleo. Wha ngā io i fo ilo laulau whaiwa lo mātou atua. Ia e feta lai pea oia nganga pa ia i le tae au le nei. Pape nā o na e moli o mawhao la upu. Ia ai o fina ngalo maloto o outa ngata i le nei tae au fau lo mātou atua. Ia whao mai o au i le tae au nei se whao unga fau. Le whao unga le nā tia i tangata ma le mea whai ngā ruenga. Ai ali pea lau o fio i mea uma. Ta mā pesoa soari mai. A wā au no ma oi, e whai a fua lava, le nei whasoa, ma le nei mata upu, le nei tai au whauna mātou atua. Ia ua o te talo ia mataina e lau fio, whai uina e lau fio, a mai a. Ia mātou whapea i whalava oi mātou o au auna e lea o ngā. A ia fo ia tupele vi inga o le wha manuma le wha nei tanga i lau fio. Ia i le nei tai au fau. I lau ngoi Jesu o talo wala au atu ai nei. Amene, ma amene, ma amene. Ia, fia lawa e whataru whatu ma le nganga whalo alo nei tai au fau. Ia i lau whasausaunga sa moa. Ia o pa ia la mo sa mau whaingata ia o le ale toi o iei sa u whamitalanga. Ia au maia le pa ia na fuai pa ia uma. Ia e awanga ni mai, ia sa whatalofa ma sa whawhelo ai. Ia i lo pa ia sa moe nei tai au fau. Ia ma lo soi fua, ma lo le langi mama. Ia i lau whasausaunga sa moe nei i tu lau le aso. Ia e fia momori whapitoa se whatalofa ma sa whawhelo ai. Ia i le au whai ngā ruenga tutofia le tua. O lo whapena o na talawhauto. Ia i tu e fio hao te ora nei. Ia e maise tulu umo nei la rangi. O lo whapena o na awhi fio ai. Ma ta se ai se i tulu alo ma ta ma whanau a Samoa. Ia o na o le tala inga o le tala le lei o le malo o le tua. Ia whatalo whatua i la ma le angang whalo o le tele. Ia te ori tangata o le tua malo whale tua. Ia i le nei tai a fo malo le so i fua manuia, ma lo le ona sai, ma lo le whatoa toa. Ia i le ngā luenga le tua, whatalo whatu fo i le au kewisiano, i le nei tai au fau le tine o kewiso, ia o le au whatua tua, o le au pele, ma le au pa ia i le tai au nei. Ia whawhelo i atu, ia ma le anganga whalo alo, pa ma lo le tatalo o lau tatalo, ia o lea o lo o mau ai pēr fo i le malosi, ia e whapena o na whaawau i nai, ia o nei polo kalame, ia ma le nei fo i au unanga, ia i le aso, ma le aso, ma le aso. Ia whatalu whatua i la ma le ngang whaaloalo tele, ia te oi le uso le tua whiwhine i le li, ia i le nei tai au fau. Ia i le tua fo i se whatalofa i wō mapaanga, al Global Kingdom TV channel, ia o whapena o na lango ina foi le nei ala leo me nei ala ata ia o fia lava o e fio ai mai moa mai ai ia malafo mai foi au fe au tusia ia e
whaamarusia I foi, le nei foi au unanga. Ia whatalofa atu ia te oe. I le uso le tua whine I le li nei tai au fau. Ia maloso I fua manuia. Ia ele whaangalo ina foi na ia mātou mātua whalenganga. I le nei tai au fau. Le sunga ia pasta Ferretti ma le whaitua ia tise le lofo alo. Ia I le nei tai au fau. Ia le ngata ele sio mātou ai ngalotu. Nei mangele le alofa tunoa. Ia whaataro whatu malengang whaaloalo ilo tātou wainga. Ia malo soifua manuia malo fori tatalo. Ia o la o tau tatalo. Ia lea o lo mawai pēa le malosi. E whapena o na whaawawai. Ia le nei au nanga. Ia malo soifua manuia. Malo le langi mama. Ia ili nei tai au fau. Ai ele manatu o le a tātou wanga isa o lo ele tātou mata upu. Ia o lewa e tanga ia nei lungo le tātou screen lewa i ele tusi. Tusi leo ngā ruenga sfulfitu lona foi upu mua se ia pangata mai le foi potolu sful marfa o lona winga e atangia mai e tolu se fulu marfa versus o le chapter ato le sfulfiku. Ia atono ele mwhai o na fa matala umatu ia versus ia tonu fa ai ole a tau mwhai fo ia le porkalame I le nei tae au, e tau oto mai ni mea o iei tonu. Ia ele manatu ma le taritonunga, e au ngā tele mo tātou le tine o keriso, le au pa ia o le au pele, ia I le nei tae au. Fou, ia o lea laua tu atu ai male utala le lunga whapea, ia e loa loa tua. Ia e loa tua. Kerisiano, e kalesia ke riso le au fatu tua le au pa ia ma le au pele le tae au nei. O se fe au e toe wha manatu. Toe wha manatu atu ia te oe. Toe wha manatu mai ia te au. Lea tua lea. O loo tātou tāpu ai ai. O lea tua e te tau ona tātou I loa. O lea tua e te tau ona tātou malama I ai lea tua lea. Awane I o tātou tāpu ai. I le atua male le loa. Leanga o le melea, le olo tupu to tonu o ekalesia ia manuu ia masunako ia na afe I le apostolo Paulo. I lana malanga lona lua. Le na afe I nuu ia e peo o Tesalonia Atenai. Lea lai ele chapter lea. Ina ua o maile malanga Hoi lea Paulo wa ifo mai Filipi I malanga lona lua. Na ngai mai lole I lalo. South I to tonu manatua o nuu ia I to tonu o e lengi. I nuu ia o Tesalonia, Perea, ma Atenai. O Atenai o le lau mua o e lengi. Ai voi la iei. Ina ua o mai la le tala I ngā Paulo manatua. O sau o le temi tonu ale ana manatua na whalpuipui ia le apostolo I Filipi, I lunga I mea ka o Maskonia, po o Europe, lea lau a kakalalo, wanga I mele tala inga le apostolo Paulo I sau, ui mai lola I nuu ia I tu tonu o le mea ka o e lengi, lea lai e le ailea, lea lai e le chapter lea, ina ua fefi na wai le apostolo Paulo matangata o nu ese ai maise ia tangata iutaia lea na whata whea mua e lea tua leo ia tonu I mana tua e luatu le tala inga a Paulo ua leva o na sala lau solo ia tangata iutaia I le lalo langi ako pa whea na tato I loa leva na ia tangata iutaia I atu nu umo o le larorangi pe ona whasala lau e le atua lonu e te iloa le mea ka o su nako e alu atu polo umana na Yesu nako I uma I ngu ia kasi ala ngu ele I se mea ka o su nako ngā o Filipi o nu uma ia ngā take de le tala inga le poskolo malanga umalanga ngā lako take de inga Yesu nako su nako I utai wa ole aso sa paki
e o mai umai ata ngata i tonu e tapua i tonu o le sunako. O le mea langa, e le mawhai au ngā o le aposkolo au malanga, i seisi mea e o sao al sunako. I le sapati. Ai sea, wei loa le le apostolo, o le aso lea, e o mai umai a ia i tangata i. E whaalongolongo la le tūlako, male lauina o le tūlako. Lea laua, wa iela le me le utupu i le aile ngoi a atenai. Whai mai ua maka ku le apostolo, ua kihi ngālonga loko, le wa aia ku le kele o kupua ma whakangaka. I to tonu o le aile. Whai mai ona ti ngai leo le loko o le apostolo. I le aia ku le kele o le maua kua. O le akua maua runga, o sika mai akua, o le akua pupu, o le akua la poa, o le akua e kingo la kiki. O le aso o fina ngalo sa mo ma keusiano i le tae au ni. Wha maka e whape ngā le atua. Leo mo wha au tala tu whapea le mata upu le tae au ni. Ia e loa lo atua. Ia o i loa lo atua. Pe whape i lo atua, molo tato atua le tato te tapua i. O le a foi se mea na whaia e le atua lea. Moka ko. Pe o le winga lea, wa whauru tala to i whapele mata upu lea. Manga i pe kango whaikau a koa i le chapter lea. O lo iei se fe au, mai le tasi foi se fe au i tu tono le chapter lea. Pe a e whaitau, mo whaitau i ai. Ai o le tala inga le tala i atu e pau. E le kusa ma mea lai whai o. E makua i vala whapea. Le tala inga le a watu e le apostolo malana au malanga. Matua la ia. E le kukusa la tua ia ifo ia au li ia. I atenai mangu uma ia nga ui e to e le tala li. Male kua le o aku ma le apostolo malanga au malanga. Lea la e tau mawhai le whamalosi le tae au nei. Tau whaitau atu nei foi upu ia. Ina ia malamalama i tātou i le atua le tau whai whamatalatala atu le tae au nei. Se i o whaitau atua le foi upu tasi le i le tau e le la le vaenga le whamai o le atua e le iloa. O lai tusi le mo le meo o le whata whaitau langa o lai kusi e upu ia. Whai mai ole atua e leiloa. Leo a watu whamalosi le tae au nei. Mo oe ke wisiano. Maa uma i tātou uma. Ia tātou i loa la lo tātou atua. O ai lo tātou atua. O ai lo atua ke wisiano. O ai lo atua. Ua e malamalama i lo atua. Ua o malamalama i lo atua. O le fisini nga. Tātou wa ai le taimi nei wa tūlai mai. Le fi ngau solo kanaka. Fi ngau tangata. I le atua. Le ngate le na. Wa fi ngau i meo o whatangata. O meo whakusa. Wa fi ngau tangata i le tala le. Le ale upua Yesu na whai. I ona so. Na mention e Yesu se upu whape i a ko ia o kofi ngau le kalale. Sa moa ma le au kipsiano le tae au le. A whai o e whaalongo mai ma le to ai le tae au le. Whai mai le tu au ngi o ka kofi ngau. A wone i o tato whine, tato o e tala i tala le. Wha so o le lalo langi a toa i le tala le. A lan me le o whai e le au whai ngā luenga. Ma au auna i le taimi ni ua whi ngau. Se sa moa man au kewisiano, au e te whi ngau. Au e te whi ngau le anga upu le whamele whiongo pa ia le tua i tangata e alu e tā lai le tala le e whi ngau wale. E whi ngau wale ke le mang malo i ngā ise nganga mo le malo le tua. Mai le ai foi se ato toa ma se sao o ia kia uho i lea o te tau talatu. I leo ia te au se ato toa. Tu lou sa moa malau whaafonga le tae au nei. I le ai masisi o atoa o tātou o iei se ato toa o le tala lei e le tua.
Le alan mea la kako fi ngau ai. O le ale mea o le akako kuskusi lima i le upu o le tua. Le aise upu wapena a Yesu i o tau o e talai. E le fai mei ko ke oko ke fi ngau po i sao. E le ai a masesi o kako e sao. Le anga le ai ase e ami o tonu e kasi i lalo le lage. Ai tātou te whaftai lo tātou a lii o Yesu ke riso. Yesu le ngā ruma paudu. Le kau mongo aku i tono mele tau o atenai. O Yesu na maliu mato e tu that's it. Alan mela tātou whinau oi. Le whai mai Yesu e loa o tou o so moni e loa o kou e le lalo langi uma o kou o so o peaka ko whero whangi. Ai a whaila e kau ke whe ai ngai ma whe kui ai ona o le upu o le tua e kau a kuai le larorangi e le o tātou ongi au aunga po ongi so o Yesu Keriso. Le alau wha maa losi atu le tae au nei ne au whengaruenga o i la tau o lo tautangia le upu o le tua. E li wha mai Yesu kau ke o mai kau ke whini ngau le kala le lei. Wha mai Yesu i au tau o e tālai. Tālai ia so o le larorangi uma le tala le lei ia ai ia ke au. O kou o wau mori mau i au tau o e mori mau wau. E le o wau la le tau tala atu. O Yesu, fa mai Yesu i o tau o e mori mau ia. E le fa mai ko ke fi ngau i longa ingoa. Le ai sa mo. Pe ona watu o le mata uku le. Ma ai atu i le auso a ke visiano ma le au whai ngaruenga o fi ngau. Lana mea ko ke fi ngau ai. Lana mea kuskusiri mai lesi. Le ai o tātou o le au whai ngaruenga. Whawheo nei loe le laurangi o tātou so o moni o Yesu. Pe a whai e whape ngā o ngā kako whekui ai. Ma kusi lima. Leisi. Le ngā ruenga o lai whai e leisi, ngā ruenga o lai whai e leisi. O le hale me whamasino e leisi. O le whamasino ngā re tangata. E le a mio kongu. Le hale me le tatia i a Yesu. Se ia fio mai Yesu, se ia whaila na whamasino tolu. Ona i loa ai leo le mea moni. Ai a whaitau tu te ola whapea. O lo utari tonuma. O te whaitete fo ia uia. O te le fia whamasino i sesi. A lea lau whaitau ua tu ol whai upule. Pe ol whai upule. Leo i se manatu. E maisika mai urutala le mo tātou utai. Ia lea la e whaitau apea. Ele me taupu le se fulvitu. O le whaipula e lus fumartolu, a wana o iane ma o mata ia o tou mea pa ia. O paulo lea, i to tonu o le mea lea tau atenai. A wana o iane ma o mata ia o tou mea pa ia. Lea la sa whala watu wapea. Ona o i loa atu lea o le fata ua tusi i ai. Mole atua e leilo. Wa ai o le fai fatangata ale fa mai a le ngole kusi faka fai kauranga mole atua e leilo. Le ala winga o ia upo tusi fata fai tauranga. Ala ku mer faka ngaka ilunga. Mole atua e leilo. Ala kirkiro ko ia la faka ngaka ala ku mai. Lawa uma fai ala to fatangata ku le ilunga faka fai kauranga. Ai kusi o le ngole tusi fata fai tauranga. Pe ia o e vai malu hoi e le te vai tele wei nisi o farsati tu no nei tae. O kusi e ingoa honga le ingoa malu. O le mele. O le wa umanga whauwha tangata roa kuulunga le whakawhai kauranga. A le ua ui e le apo skor kiki aku oka skeli. O si mea la poa. O si mea pupu. O si ka mai mea la kiki no pe whapea. Mo mea whatangata ma whatusa. A le ale upo le atua le na mai tu la fono le na o mai le soto lusipo. Le na o mai a mose lunga le maungo singa. O mai aua ne ia. Ne i whaia mo oe ni tu pua ua tā.
o se whaakusa o se mea o le langi lunga awangi e whaia se whaakusa se whaakusa o se whaakusa o le kua se whaakusa o Yesu awa wa whaia tangata whaakusa o Yesu mai fo iai o ila to tonu o le whinaunga lea mea o lo tamu whaile apostolo Paulo peo na watu whaaso le tai au nei ina ia whaamala malama le lei i tangata o Atenai ma ai uma ia na ui mai le apostolo lea kua lea lea kua lea i loa e Paulo a whai whaila o e mai moa mai le tai au nei mai e whaalongolongo mai le sāwali ia e loa ia e malama lea tua lea te au au na ia awa a e loa le tua le ma o loa le tua le tatou te tapu ai ai o le foi kau ke o makako ai sea langa ke le loa ke le va ai le se tino o le anga o le tua o le nganga lava ia pe na foi me tu si le mo yo ne mta po fa vai po valu o su no mai o le tua o le nganga lava ia fela o ile tua le ke mingi o le ia kako, o le kau ke whea i matatou le atua le, o le atua e le iloa. A le whatawhai tauranga le, o lai kūr whakangaka i lunga, a lai kusi mai le whatawhai tauranga le ingoa le. Nea e tāpua i ia tangata Atenai. A o le whesili i le tae au nei, mo kako uma. O e iloa le atua le kapua ia. O e loa, o e malama i le atua le. Le atua le tātou te tāpua i ei. Le whai mai ei mo i o ane mta upo e sfurwha, whai mai ua liu tino tangata le loko. Ua liu tino tangata le upo, ua liu tino tangata le atua. E ala i lona alo o Yesu Keriso. O vai i mena whai e le tua le. Le tātou te tapu ai, ngā liu kingo kangaka. Ngā liu kingo kangaka pe o le te mai moa mai, maha u le o te tautala. Ai sea, leanga le mawhai o na a fio mai le a kua pa ia. Lefa mai e le fionga pa ia le tua, lefa mai e perfecta isa ia. E le mawhai ngā wa ai e se kangaka maola pea. E whango, leanga pa ia le tua. Lenga fia ai e mose i lunga le maunga. Anga o papa kua o le tua ngā ai e. Ai sea, lenga i le mawhai o na wa ai fafonga. O le tua pa ia, ai whaftai le tua na tawhare tō whai le langi. Na whai na liu tino tangata. E ala ilo na alo pele o Yesu Keriso. Le ala na fio mai, le anga oe o kangaka maa o kangaka. O na tātou whaftai a leo le tua lea. Leo o tātou iloa. Leo a fio mai, lona alo o Yesu, esa men. Le ala, ngā kango i le au so. Ngā kango i le au so. Sa momoi whakasi, sa whewai whakasi, sa ai whakasi, sa ngalulue whakasi. Sa muli i ona so ona i a whiriwhiri, i le atua lea. Le atua lea o toi whamanatu mai le tae au, ia oe maa o mai tātou. Ia e loa atua. Hewa e ia kua ia. Le whamai le whiong pa ia le atua, le i foi le wari ia. Whamai o le atua e whai maka, ai le vai, whai talinga e le langona se mea, e whai isu ai le songisongi, e whai le ngutu po le nguku le kaukala, ku le ile leo kokong ai le kaukala, e whai vai ai le savadi, a whai o le atua, se whakara whakakai po le pengi lea, a ka kiala i le pengi lea, a e alu malanga, pe fia se furu aso e ke alu malanga i, e ke sau wae leo mingo i ale pengi le malme le ka kia. Ai se alanga le savadi. E le kango hoi e whai lima e le kango mai a oe. Pe tango i se mea. Tau aila i e. Le mea le tupu i. A le ala uta mo whai le apostolo. E fola atu le atua le laku mai.
O le atua le na liu tino tangata. Nga sau laia, nga sau e osi le taulanga. Na sau e maliu. Ina ia maa loia tatou o masala. O e le te mai moa, mai mau le tau talatu. O le mafua anga tōnua na fio mai ai, le atua lea. Le ua whai lona tino, e ala i lona alo i Yesu Keriso, na sau e osi le taulanga. Na sau e sa ili ma whaaola i le na le loa i o e mau le tau talatu di tae au. Na whailau e talia, ia Yesu e whai maali ma whaaola i lo soifua ma so ufo i ola, ola no winga, le alau e loa le atua le. A whai e tele i talia ina Yesu, e a vea maali ma whaaola i lo soifua ma so ufo i ola, ola no winga, o le haka ke le i loa le akua le. Le akua le lenga le i, le na wa ai e le aposkolo le kusi mai, i le ingoa le whatawhai tauranga i tutonu o le ai leo e ling, o le atua e le ilo. O le sili le tae au li, wa e iloa lo atua. O le ai le iloa e te leo tangata. E ia le si ke usiano ma le si tangata lotu, o la ai le iloa e ia le kua le. E le o malama ia i le atua le. Ia a tonu foi o lai whalongo. Na te le tari ia. E ese lo i loa. Ese mea ka urkaria. Nanga le i foi i tusinga i oane. Fai mai aise fai mai o te i loa o ia. Ai le tausi e ia upolo a inga ma utu la fono. O le pepelo mea nga. Tau a ila ie. O le iloa, matalia, o le atua lea, le na liu tino tangata, le na fio ifo, le na maliu nga o ia i lungo le satau. E le ai masesi, na ia tā pena ina, ia le taulanga, mo oe mahau mai tātou uma, na o le atua lea, le ufa mai le urukala, ia e loa loa kua lea. O le ane mena fai e loa atua lea, le na liu tino tangata peo na fai mai ane mo fai upu sufa. Ua liu tino tangata le upu. O le word fa peo tania. O le lo koul. Le na fa li liu ai e tua o si o tatou atunu. Le akua le. Fa mai sai le amatanga le lo koul. Sai le amatanga le upu. O le atua foi. O le lo koul. O le atua foi o le upu. Le ua saulu oso mai foi pasufa. Ua liu tino tangata le loko. Ua liu tino tangata le upu. Ua liu tino tangata le akua lea. Ni akua le tau mawhai ia le apostolo Paulo e faa matala atu le tua le sau maia. Aisea, le anga ua tele o tangata ua ifo i kupua. O le fisili, mo oile tae aureli. O le hale mea na whai e lo atua ngā po lau kupua ngā ia oi. Ngā maa ngawa ko le kupua ngā ia oi le maa ngawa o le ola. Pe o le ola leo te tau tala atua i le tae aureli. E le i maa ngawa mai e se kupua ia ke au le ola leo ke kaukala kuai. Ke usiano maritino ke wiso le tae aureli. E le i maa ngawa mai e sau whaakusa. Po sau whaatangata. Ia le maanga ola lea o ke kaukala kua i Samoa le tae aone. E whapena fo i oe le uso le tua whawhine i le ali i le tae aone. A whai o kungi au whaakangaka se tu lou le tae aone. Ia tātou toi mawhau whau le lei pēna maa nawa mai le whaatangata lea se mea kau o se maanga ola ia ke oe. Ina ua umaona whai e le tua le tangata i le amatanga whai mai ua sila atu le tua ua le lei mamatanga o fie. Whai mai onga ia maa ngawa ku leo le maa ngawa o le ola. Ma avea ai matangata ola. O loa kua lea peo na whai atu le ulutala lea ia ei loa o lea kua ngā ke koe se ia e se le ola ma maa ngawa le mai e ke oi. A o le whaatangata ma whaakusa ma mea ia. Ele hai masala ko mea nga whaia ia ke oi. Ele ma whai fo i ona latu se ia e se le ola ma le mana wale ia ke. Ai whape nā fo i oi. Ua e loa lo atua. Ua e malama i lo atua.
ma le atua le ke kapua ia. Wa ila i me le utupu i. Se o fai taua o tua ia isi fo impuia. O le tātou mata upu lea. Le leona e tango e fai tau ato o le chapter le. O te tali tonu, o le tele o fe au le i tonu i. A pei o na o fai atu. Ni mele, fa me o ai so fai tau atu wale fai upu le ua pe o ti ngai le aposkolo pau. Ara kai minga le whakarikari a Timoteo ma le whataritari i tonu o ai ma le tua na o mai Tesalonia pe rea a tenai. O te tonu la o matua o aku umai e ke mo umai kongo e lengi. I taimi ne. Ale kele o e kalesia manu ianga uia kua tala inga ra aposkolo pau. E te mo i tonu o Turkey, kai mingi, o Mosalemi. Ia, se o tato, se o fai tau atua le fai upu le mai. Pa mai, ua ia la unga fo i le sunako ia yuta ia, ma e o matatau i le atua. Ua tautala fo i, ma e na wheloai ma ia i le malai i aso fai soo. Ona fina mai le o isi o le au fia pupoto le tua inga o e pikuro ma le tua inga o seto iko ua fai mai foi nisi pe ala i se ale fai mai o le nei tangata si i le lau. Ua fai mai isi ai se fola mai ia tua ese awa wana ia fola atu ia te ile atou le tala le lei ia Yesu male toitu. O le tala inga lea Paulo. O Yesu mala lona toitu. Po Yesu nga maliu ma toitu. E fau la le whaalongo tangata i le tala inga lea. Ma le message lea ala aposkolo Paulo. I to tongu o atu nuu ia. Fa mai la fa ipu so ko fa kau ko fa pule suru no vai mai ua fatali atu Paulo ya te ila ua i Atenai o Atenai e me le na tu po le fi na mo le ma le te na inga o Atenai o le lau moanga o e lengi le kai mingi Athens o le lau moanga i le kai mingi fa mai ua fatali atu Paulo ya te ila ua i Atenai ua ti ngā teleifolo na loto e mata o ia i le ai ua kumu i kupua. Si? O le ai a muka i kumu i kupua. O ila, o le ala fai mai, ua ti ngā i le loto le aposkolo Paulo, o ai a kui mea i. Ai vai atu ai lona le aposkolo Paulo. I le fata fai taulanga le la kusi ai ngo ia upu i mapea mo le atua e le iloa. Ma ngai ale mea nga uia kua tala inga Paulo. Mo le atua e le iloa. O le atua le iloa e tangata Atenai. O le atua le la kuma Paulo. O le atua le la tu watu ma Paulo e ka lai aku. Inu ese. Se ia o mai le ai leo Atenai, o le atua na e leo iloa e tangata Atenai, e leo iloa e nu ese. Fa feo na tatou iloa le atua le na saumu Paulo. Ina ua o mai a tatou le tala nei. Lea lau a malama isa mo le tala nei lea. Ia le upo to ina e fai ei. Wa mai ua hao sa moa. A fai lau ua e loa le atua le po e loa lo atua o lona winga e kaulanga mana sa mo ala sa sile o la sa wa ia sa mo o mana wala to i loa le atua le o ia i le atua le pe a fai o le upu ia foi mai ua au sa mo le tala le amen vi ia le atua ni ta fo o leo le fe au le to e fa manatu watu i le tae au nei. Ua e loa lo atua. Ua e malama i lo atua. Le atua le nga mai fa mangingo mai nga mai le kula fo. Mai ia pa ia o to.
awa o lo o tō atua e pa ia I opa lo tō atua. A whailawa e loa le atua lea. Whape I mai lo soifua malaua. O e ola pa ia. E kali ai o ngā mea. O ke kali a whai au e fsiri lea. O whape I mai lo ola. O tausi polo inga matula fono lea ngā uma. E ona whamai o ane. Ai se whai mai ngā kei loa o ia. Ai le talia e ia o ia. Ma tausi ana polo inga mana tula fongo. O le pepelo o mea ngā. E mawhai ngā I loa. Ai le fia kausia ngā polo inga manga tula fongo. Whai mai lola ia o Ioane. O le pepelo o la le mea ngā ki usiano. Ya o le fe au ma le whamalosi mo oe mai tātou uma le tino ke riso o le au whaatua tua le au pa ia ma le au pele ma le au whaatua tua le tai au. Ia tātou I loa ro tātou atua. Ia tātou o ma ave lo tātou atua. Ia tātou mori mau atu lo tātou atua. Ai sea rangarenga I loa e pau. A leo sau paulo e mori mau mai lea kua lea. I fea, I mu ese. Whale pui pui ai, kau ai e I maa. Whai whai I ei tala tangata. Kuri kuri mai le mea, kuri mai le mea, vele saunga I lalo I mele te salonia. Kuri mai tangata te salonia. O mai le lalo I mele ta upere, alai kuri kuri mai tangata mai te salonia. Nei ua na saule aposkolo I lalo I le mele ta o Atenai. Ai ele teimi na fe I konito. No wa ai kuri solo. Ai sea ona ole atua le ue loe po. Fape ita ore tai au. Amu ia ka ua I longa kuri ka ua nganga ka ole kua le. Le atua le ua tatu ilo. E ala ngā le kuri ka koe tangata. Langa ka kuke le umoli mauinga le atua le. Pe hoi le mele le alai ona fifi le mu le tino keus. Ai sea le anga e fōringa mai e le o ka ua le kua le ua tatu ilo. Ale mele nga kupu le aposkolo polo. Wa kuri solo. Kuri aku le mea. Wele mele na o il malanga mua mua. Le na sau o mai il mele ta o lusa ma teipe. Lusa. O ngane nga kau ai e le aposkolo I maa. A te loa ele fatu na maua I ngai unga ngā ua saun malanga ronga lua. Ngā maua ina whanau mai le tangata I ngoi a Timoteo. I tu tonu ole mele. Ia tau ai e le aposkolo I maa whapea na ngu uoki. O le tala le. Leo o mai I o malanga ronga lua le. Leo ka kala mai lunga whalpupui mai Filipi. Leo a ngai mai lalo I sau. Ngai mai lai te tonu o ele ni le anga uso mai lai I mele ta unu o te saloni. Pe rea kuri mai a ngai lalo. Se o mai ara I lalo I mele ta o Atenai. Nengo whakarikari e koe la aposkolo I langa whangau. Le ala o wawawa ai atu la le apostolo I le mele. Ola. Ua koe kumu le ai kupua. Ale fe au ma le whamalosi mo oe ma u le tae au nei. O le tātou atua. O le atua e le wa ai anata. Langa le whamai o ane. Mo mua I ane mata upe wha. Koe mai o le atua ole a nganga la waia. O le ua tātou teimi o le atua lea ole a nganga pa ia. Le atua la lea. Lea o le tau mawhai le apostolo Paulo whaamana malama atu le atua le I lingu. O le kua ngā kou ki kapua I ei. Le whamai o kou lango wa I ei o kou whakawhai kaulanga. Whamai o le atua e le iloa. Le atua tonu alanga. Le ala whamakala akua I aku. Le ala inga I veses la iti. Le ala utau mwhai whamatala tu wapea. Ia ona tātou marungo. Le ni tai au mea. Whamai le. Whamai la le whai upu lea. Whamai.
ua whape atu o ia, o tau atena ie, ua o i loa i mea lava o sili la o tau tapua i atua. A wana o iane ma o matamata ia o tau mea pa ia, o na o i loa atu lea o le fata ua tusi ai mole atua e le loa. O le nei, o ia ua o tau tapua i ai male le loa, o te faa i loa atu wai i ate o tau. Le ala faa i loa e pauno le longa kua. Male atua, le i loa e ate nai. Le ala ate mwhai pauno, e reveal atu i le atua lea. Le anga le kua lea, le i loa e ate nai. What about us? Ua loa, ua lewa o na e whaalongolongo le launga inga o le upu o le atua. Lea foi la o te tali tonu au e mai mo mai tai au nei mai e whaalongolongo mai. O se fe au e toi whamanatu watu ia te oe. Pe o upu ia, Paulo, o le nei, ua ia te ua o tau tapua i ai male lei loa. O te whaai loa atu i ate o tau lea kua lea. Amen, praise the Lord. Lea ua tau mawhai a le apostolo Paulo. E whaai loa la, lea tua lea. Le loa e ate nai. Le tua le tapua i. O le whai a whatangata le whamai a kapua i male le loa. Le ala ua, o whai atu Paulo, le ala o whai loa kua ia o kou. Lea kua lea. Pai upula e lusu mai. O le atua na whaia le lalo langi ma mea umalava o iai. O le atua na whaia le lalo langi ma mea umalava o iai. Me vaila ia. O le atua le kako ki kapua iai. O le atua le ua kako iloa. O le atua le ua tātou talitonu iai. O le atua le ua tātou whaatua tua iai. Mo kako iloa, mo kako malamalama ilo kako akua. O ia. Nga whaia, le langi, ma le lalo langi nge o la kako ngofo mau. O le lalo langi la, o le mea pule ai le atua. Ai whawhea o ele te mai moa mai maa. Ina ua uma o na whaia e le atua i tā ua. Pe o na whaia le ulua i tangata i le amakanga. O inga whaia. E le whaia e se whaatangata. I a kama ewa. O inga whaia. Nga whai a ao o le atua lea. Langa lefa mai i o le atua ngai a whai le langi male rarong. A o inga whai a kama ewa le matanga. Nga whai e le akua lea. Nga umalonga whai le langi male rarangi ma mea umarenga i kong whai loa le akua a kama ewa. Se i ho o mai leo ngā tupulanga nei o lo e so i fua mo uolai. O ka ua nga whai e le akua lea. Le akua ngā le loa e ate nai. Le kapua e ate nai male leilo. O le atua na whaia le langi male lalorang. Le ala o te whamanatu atu i ate oe te wisiano le tangata whatuatua le tino ke riso i le tae aon. O le atua lea tātou te tapua i o le atua lea ua e sila fia ma o iloa. O le atua na ia whaia le lalolangi ma le langi ma mea uma o tumu ai. O le si vaenga o le atua le kam whaia la apostolo Paulo e wha malama atu i tangata ate nai. Whai mai o le atua e le afio o ia i le malu e whaia e lima. Whai mai e le afio le atua le. I le malu po le whale e whau e lima o tangata. Aisea e mawhai ona le afio le atua le malu e whai e lima o tangata. Le anga i le ofi e le atua. Le anga manga o ka vika e whai le malu. Ia, paftai le atua na ia whaatanga ale kari o ka vika e whai le malu. Le upo le atua i le perfetaru whai i la o ona o ta vita. O te le afio i whale i whai e lima o tangata. Le anga o ke le ofi ai.
A fea le malu e te sila fia e ofi e i le atua. Leanga o le atua o le anganga. Pea na whamai o ane. E le ofi la le atua i tono le whale nei e le te sino melo ke ngupo koe. A fea le whale o fea le malu e ofi e le atua. O oe le ke mai moa mai. O le tangata nei e tau tala atu. Pau a le o le whale ofi e le atua i ko. Aisea, leanga le whai mai a mua konito o tau koe toru manu tau koe onu. O tatou tino o le malu o le anganga paia. O le atua le anganga paia. O le atua o le anganga la paia. Leo e whaalongo ie. O le atua na ie whaia le lalolangi ma le langi. O le atua e le fio i whale na whau e lima o tangata. Leo wa tamu whaile apostolo Paulo reveal atu le atua le saumai. Ai whai tau nei tele i o me ia le tautala i le apostolo Paulo i ano le tatou taimi. Le whai mai, le sila mea la mana ia le i, le whapea mai. Mai, o le atua e le mativo ia i se mea e tasi, e le makiva le akua le tau ke o konga i. Whai mai, e fōa i mai e ia le ola. O aina mai e le ola. O le akua lea. Le atua le tam whai e le apostolo Paulo wha malmalama e atenai. Ngā mai se wha tangata, ngā mai se wha akusa se ola ia keo. Kari e oe pisiringa. Pea whai o le te whai tau le whionga pa ia le atua. O kari e voi. O lau kari le ai. Ele ia mai al whakangaka lea mas whakusa mas e mea lea ia se ola ia. E me whai e anga o kango whau kango koe kongi lalo kurou. Nguki li koe kai mai O le atana lena whawa ai e le tua perfecta e alu i o le whale hoi lele e mouda ia le ia mo ipu. E whai perfecta alu ki kilo yo. Whau ai lima o le tangata le whai e le ipu o mea e nguki a le ipu i o ngā lima kanko e whai. O lea le atana a mai inga. O lea ka o lea kua. Lea tua lea. O inga whaia. Whaia o e whaia a mai tātou na whaia e lea tua lea. Ai sea, langa whai fo e lea tua lea larolangi. O whai mua e lea tua lea larolangi. E ko oai oe ne te mai mua mai. Tu oai a u lea tautara. Tua mai na ia fo ina mai le ola. Male manawa. Wow! O le ola male manawa. O inga mai. Mai lea tua lea. Le reveal atu le apostolo Paulo i atenai. A lai pongi sa i atenai. Amen. Praise the Lord. O le auto e whamanatu mō kako umai ni tae aoni. I o tātou i lo tātou atua. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia lava oi ta mai ni tae aoni. Ia, o le isi mea le ma mea uma lava i le vao mea atoa. Wa whaia fo e ia nu uma o ta ngata i le toto e tasi. O inga whaia ho uma lele kau soro. Kau vai laulang. Kau i, kau o, kau i, kau. O inga whaia. Ma whaia lea kua lea. O le tā ua o le whamalosi i tae aoni. Ia tātou i loa, lo tātou atua. Na ia whaia i tātou i lona whatusa. A lewa o kako wola mai o le tino nei a lewa kako kango fai kako fuka ngofi fai o kako fuka ngofi fai fakusa o fakusa o ile kango fai o kango fai fakusa o Yesu o kango fai fakusa o le tangata o ngalo ia te oema o inga fai ka o le akua le tu pa ia o le tu mana o le tu e siri le fa mai e kula fongo le nga mai amos ia pa ia o to a le kula fongo mo a o ke foi ku po a o ke fai se fa akusa se fa kangaka o se mea i la longe po o se mea o ilunga po se mea o lai la lo sam la ngai tanga te wai fo ia ka fa akusa o i a me va pe o si me pe ve ia vi ia le tu e nei ta o le la uma na ia whaia no uma o tangata i le toto e tasi.
kasi ale koko ngo fai o ele te mai mua mai ma ule tau tala kasi ale toto na fai i tātou ele atua e kasi voi la lang ele fa pe mu lang o koko ai sama lang o koko tangata le kaukala le ai toto e tas o le toto ngai ke ola ai le anga o le koko la i le ola me le fa mai au te fa malingi koko le anga o le toto la i le ola o le tangata a fai foi la ua e mau i sesi foi le o masaalo na toto e nga e sola la i ke lafi solo pa mai no e le wa ke li fasi o kia uso fa manatu atu e te oi upo le tua i le fa na wa tam upo le tua nga fai a kai o fe a pelu lo uso ai fa ko e ika o mai mo tangata fasi o tangata ai solo ele ka ua me sa ika ngo fi e foi atu no que le no ele o fa se o kia o que lo to le upo le tu ngo fai kai o lo o tangi mai le toto lo uso ia kia a fai la o ki se sia o tu lo sa mo mala fa fonga ile tai auni a fai ise si na oti ate oe a ngai ki sola ia e mana tua o lai tangi mai le kokor ka ngai fasi o kia ele o kangi mai a ele o kangi mai a o ele o kangi se fai fe au ele o kangi se pare mia o lai kangi ile kua pa wa le o le na te sila fia le leo le kangi mai le leo le kokor ka le nga mai fasi o kia pena e fa malingi ne o ko foi le kiki i onga o le fe mai o le koko e kasinga fai e ka ua e le kako uma tato uma e kasi e le koko kasi le langu e le langu mu koko isi ai langu sama koko isi ai langu pi ngiki koko isi e kasi e le langu o kako e mu ne ala we fa longo ye le tai au ne ia vi le tu le ko kiki uma fai mai lola ia no nofo i le fonga ele uma. Ua na tu foi tau sanga na tō fia na mua. Matua o mea la tō te no nofo ai. O le awhangata mai. Tai tonu o tele se na ia whaia le fonga ele uma e nofo ai. Wa ia whaia kua oi. Le kua oi o Pakistan ma Iran, kua o ia sainga ma Afghanistan, le kua o ia Samoa, papatai si o tatou atunu. E le engi atunu hoi e kauke kua o i hoi ele tas. Vi ia le tua, papatai le tua ono si o tatou atunu, e ku kasia, le pe o isia kungu hoi pe ai vai a Papua New Guinea, Malaysia kungula le po Malaysia e la le kasia le e pi fatasi umai tu ka ko va ai Afrika o le kontinente o Afrika le mangai o le po le tu le fumai wa uma ona fai le tua oi ma ele ngofo ai tangata uma ia ele nei so fuanga mane nei o langa o tato uma Samoa mele o kisiano le tae au. O se wha manatu lea. Mo oi maa umai tatou umai le tae au. Ia e iloa, ia e sila fia loa tua. O le atua e lewa ai e mata o tamata. Le anga o le anganga lava ia. E le o le kaula o le sa kaulo whapea la po ai lo whakawhaka. Ia ai le ui tonu ia te oe le atua lea. O le atua le wa ai e mata o tangata o le anganga lava ia. Le ale me e tato te iloa i le tangata o iei le atua lea. O le tangata na te tausia na polo a inga maana tu la kona. O le atua e le iloa lena le iloa e atenai. Leo tau nuu mai ele aposkolo Paulo, ma wawa ai atu ye, fai mai ua kumu le ai i atua ia, po whaakusa po whaatangata.
a fai foi la o e fa fonga ma le tai au nei o oe o le au na le atua ta la ila le atua le le atua le o le atua na maliu mato e tu o lona ingoa o Yesu ai aua ia tātou te whinau po ai sao o ai se ka ko umai se ele ai se tangata e ami o tonu pe on famaile a fionga pa ia le tua ua sala tangata uma ua le awai le vi inga i le tua ai ua o i le taimi tātou te ngalu lua e whaatasi ai i le mawhauwhau e tasi i le manatu e tasi i le tino e tasi ma le anganga e tasi tātou te tau soa whaatasi le ato la au o le tua ina ia tātou tau nuu ma le manuia i le ola e whaavau ma le mālo na saunia e le tua e le whaavai ina le larolangi nei mo oe le te mai mo oe ma fo i lea e tau taratu i anga le le atu le anga pa ia o le tua nei aso to e wha mataratala atu e le anga pa ia mai tango hoi to e whai tau tusi lea e le atoa se mea po sa whasoa le tae au nei ai wha atoa atu e le anga pa ia te oi pe a e to anga foi oe te sa ili mai whai tau i le awhionga pa ia le atua ia e whawhanga ina i pea lau wha atua ai e manatu mara tātou o le a tātou whai u se talo nei tae a fau ia i o vai le tua no mātou te maa ua mai e nei le ngā ruenga e le atoa ala ua auna no mātou atua te maa whaftai mo la upu whaftai anga ngapa ia ua na se no o e se manu e le mwhai ona matala le ngutu ma le lau whai wa ura tangata ia whaftai anga ngapa ia i lau soani ia la fwa ia tu ia i lau ngā ruenga mai aia o e lava e te mori o e te mori i le loto o le tangata o mātou atua paua lea o se ngā ruenga mwhai o na mātou whaia ua na o le tuto ma whasusu a o lau fio e te whatupu whamanuia e na whalongo i lau fionga nei tae au e maise lava o le tino o ke risa ma le au whatuatua o le au paia ma le au pele le tae au le nei ia whamalo si ai le tino o ke risa mai mātou uma au mātou whaataritari e tu i le aso na e fola mai e te toe fio mai e si tia lau e kāre sia ta mā o te talo ia seupu o tau tala iei o le tusa ma lau whaafonga ta maa whamangalo mai ia le mea whai ngā wenga talo le ia whamanuia sunga ia pasta mai mo le nei au nanga talo fwai le poto ma le ta mai whaalau tele lona whale ia au a lava le malo lau fio ia lave ine ni nganga mo lo malo ia sili o na whamarusia ai le tino ke riso no mātou atua. Whamanuia le nei potu ma le nei sturo no mātou atua. Taro foi whamanuia le nei e kālesia, maiso le auna le atua ma le wharitua, ona o le tatala o awa noa o le nei maota, ma le nei lawa, ma le nei malu no mātou atua. Se e a ulu whale mai au auna e whapena ona lātou tuwha atu, fe lanu wa i lau upu ele ngata o le nei aso a o aso uma o mātou wola tama o haleluia ia vi ia lawa oe fo iatu mea uma i lau fio i nei tu lau le aso tu mamu ai pere fata wa ia i mātou au ona ia e vi ia ma vi ia o lau fio e whawawau on